Kaso kajela kelas kemen hadin berala ban penkendria ya kinong di madan nagi altali gijeka bakan tup na kendailat bat na khamat kelenti ke sibil hospital Shillong. Ki badang sa menta ban penkendria kendai katany lai umkra hajil road bat kue gijeka hakno ba Shillong. Haka kerwa o komisioner an sekretari ketengat urban affair ke jela ulaong baka soka jela ka ala bat penkendria jagi at kendai ngut kinong di madan na khamat kalenti ke sibil hospital Shillong siaka jeka ba sina bah haplau kat perlu di habarik. Kinong de madan ru ga penpau ya kajing kemen ban yo syong de jing de ha kajika ke batmai ke bakeluj bat ke balai na uslap ke el ba kajing thang gasngi kajing penken ria ya kinong de madan nakmat lenti ka sibil hospital Shillong kelawan rak ro kajing keluj ya paj ba bayaj bayeng bat jigi kali ambulans ya kani kesenjam ba kesoka klasim melayu ru kajing ro na paj ba nadu kinong de madan kani kadai kesen ke baal ba kesoka jela klasim ya kadai kesen jam hak baneng kong ka penkendria na srok hak nailat ya kinong de madan u komisioner sekretari ulaong ba kani kesen jam kan beteng hagwe gijaka hak nong ba na ka benta ban pe ya kijing bahajing bet kinong de madan bat kumju kaji singa jogi paj ba ibayaj bayeng